Talafalava Samoa. I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Ia e whatalo whātu I lau mai moanga sa moe nei fo I tūlao le tai au le aso lua nei le aso lua sumal whao iuni lua awhia lua sumal lima o le nei whapoponga whapito le lava singa o le nei aso ia la tilo ai ma silasila ma whaafonga ma whale tātu o tunu I se li poti pito I la tamai o le whamasinonga leo lo whanga solo nei aso lua nei le aso lua sumal whao iuni lua awhia lua sumal lima o le vai aso muli nei ma le vai aso lona lima le nei e pe on whaawanoina e le whamasinonga mawalalo ia pia leo lo tangofia il mata upu neo lo mori ai I la tau nei e to ono ona o morianga o le taupule pule o le whaaleanga o se tangata atua I manisi o morianga e fiso tai ma le suenga ma le mata upu o le whaalavelave lea na maliu ai le li talavou o tu au ma le tino I la so luas fumaltasi o aperila I le tausanga e lua afe luas fumaltasi. O le aso la nafina tula I estasio mo mau o lo o tultuli lo le mta upu o le fionga le ala le pule rimoni a yafi ma le o fatasi mai le tustala sineo le talamomida le fionga ia langi kerisoma ma lo soi fualangi? Ia soi fuman mea apu. Ia langa o lo o fanga soro le whamasinonga I toi foi le whamasinonga le tai o nei e pupu le taimi. I sau no ia o le aso nafi lentula I ele ala le pule le fōlinga mai sa I se wha vesi I le vao le ala le pule ma le wheupo inga fo I ma le lo ia le o lo tula I mo nisi o lo mo lia I le mta upule nei. E sa le ia o le fionga ia le ala le pule o ia lau se tasi o mori mau a le tua leo ma o ia po lau se tasi o lo o complain po ia se wha sea fo I le mta upule nei tu sai mamo a matua inga le na fai Samuelu sua po Sam pa sanga ya te ia ona na fila le tu la ia mai ia te ena uma ia tu inga nei me tau mai tu inga nei au fi ai ia le ia le afo nge o le tulanga fa pena ave le ala le pule se vai nga tu pe ia Samuelu Sam e iba fe ina ia awaine e tau tala ia Samuelu tu sai mal fa la lave le na esa no ila so los futasi a perila lu o watasi ele ngata ele o le tulanga le wala wa pe o le ala le pule ia ma le komisino fo i o le watu wa ia o ni tangata se itulo fasi o tangata ia ele ngata la o tua ingala nena ta o ele ala fai la fasi o ngonga te lele afianga o ia rona ainga ele ngata ele mana tu fo i o le ala o le sui fai pule o le tumaro fale atitolo ia afie fo mo lona tumaro wo ia la to o fasilingia ia le ala le tulanga na le na faalia la tuala ina watula I manu ta opune lo oro tasi e to tolu la to sa avea fo le ma prime suspect leo ela masalomia ela vea ila le ala ia la vea I se tasi fo o sui fai pule o le tumaro fale ali o toi lupe bom ki a onesemo ia masali tala bola mai vai tele o la tola ia to tolu la to ia sa ma lo siele ma masano mianga fo leo I le taimile na tuku me fala lave petai ina wa mai aso nga leo ia vi mawai ele ma se tua inga po fasanga ya la tone fa maunia le la na le ta mai na lo ila tau ai ole tau sanga lo o tolu le sa no le ana fa te ia lo ia ina o anginga elona swafa polo nengoa I se tasi fo leo ata video I se whaatala noanga la Sam I lunga le pokalana le tauta iai. O le taimi mua la lea. Ua ta'uina I lona swafa ma ua ta'uina I se tangata o le ala lea sa tupu o le whaalavelave. Na whaasolo mai le maua
le ala na ia te ena lava vaenga nei e o fo ile mau le Sam fa pena o tala noa ma le ala le falo le ala le semen fa mau ni le ala o le tuina mai o le tupe le semen fa pena na tupu na o lava le tulanga le fa pena o fo mai le ala ia Samuelu na te avea ia molona ainga New Zealand ia le mo le mau ia le ala e semen tupu le sena tala noanga ia o le fana le na tau fa pena au mai ina ia tangata vale inai ia nisi fo o minister cabinet e le semen na tupu ona alo i lava leo le moli mau le ala ai ina ua aninga mai le video le masino se tema lua tolu fato ai loa ina tuala o ia le ala le tangata isua faya Sam ona toi foi leo le moli mau le ala i tua o ia mona mana tua ai se vai taime yu lai lo tolu na o tuaila le tangata le vai tuaila le video na tala le o Sam na o tuaila na fali na o tuaila na tala no tuaila fapea o ia o Samuel o ia fenga luenga il fale insinio e sautan ye le lunga tua vai tele e masani le leia na le ala ma tani ma e sau ai na tau na ta o la le ala o le o tu Sam le na vai tele na la te fia tala no ele maliwa tu au ona fai mai o le na te loa yai mau na te loa ona fai le yai o le ala e sile na no walu do ofiso leo ave yai mea na e sau ma oe ai le fai na sau tata tala no ele tulanga le na ai le ala se te min tata no na ia ona tuli le ala le sau no le ala na ia tuli e fafo ai talo sanga atu ia Samuelu se tupe molo no pasese ele avela ele ala tu se male mawale ana ia tulia o le masina la na yulai lo tolu ai ina wali ali mai le video le o inana to e mana tu ai lo le ala folinga o tangata le ma folinga o le tangata le na watu i o lona fale o le mawale ala o lona office ai o lona fale o ia fai pule o le to atele i o tangata nga ia tu na tele mai taua fo ila ma tau ina tele ia folingo tangata o tia te ia peira le tulanga le na ia Samuel ai o le masina la le no na fasala la wai lo ma viral le video le o ina fato ato e mana tua ia le ala folinga la ia le sa o tulo na fale mana tala no ai le ile maliu la le la tu fa peta no o maliu o tu au na moli ma foi la ia le atali ia male to alu le atali o tuala o yo le ala se tulo mai tau mai o le ele mau a Sam na nga ia tu malona to lua e o su le falo le ala ai le nga mai fa fo ia ta vale le la sa waila tali o le ala malona to lua le temila na le o la e le to lua le ala to ninga fo le o le tau se soifua po le nurse le la na moli mau ia la wan nafi ele ia se na to felo inga fa pe ma Samuel ele lopo fele sa o Samuel mai fa mtala ai la tau tele e felo ai la tau tele i tala no foi o baula ia na filo mo fa masino ai pe va ngale na eta o mo apulu fa vesi e o le tulanga na ele fo na e fo le tulanga fa penal vai aso tanwai a o na fila vai o le tulanga foi le Kolosi le lo ia le ale KC le o Richard Martin ia wo la tulanga foi le po ata na tali le ala le tu atu na pasini ua ta pelo ina umala e Martin na i ulava na o le tala Martin papia o oio se tangata pe pelo yo la ia wo ta pelo ai la ia ele oi na la o le pe o le malo se le upu Martin na ta o le na malo se foi la le tali po le reaction mai ale ala na ia le la ia la forma ia na fai na fie le ala fa pe na fai ele ana ia Martin how do you feel po le aso la ngona ia fa pe atu ia o le lo fa sa mo le o you are a white trash to fa pena ia o asana ngona ia te oi wa o mau tala ina ona o ia toi fa fo ia tu lo mutu se tu lo o pula na fa pena fo ile le ona le tulanga wa react ma lo si ia le ala ile le ta pelo ina ia e Martin ia na fa malolo e la fionga fo il famasino ia famasino nga mo le 5 minute ia ai fai ia le fatonunga fo le lo ia leo ina ia tala no ia uma le 5 minute to fo ia tutonu ia na fato esa tuala ia le ala o ia le ala te le lo pramo to so tuala anyway na fa to esa ia le ala
ia ma whaamalulu fo ia margins o upu ma fo ia na ia la fo to e wha fo ia na upu na watu na ia na talia lele e margin ia whatu e senga mafi o na saunoa leo la fionga e le whamasino na ia whamanino fo ia le ala o le pitola aua le tu te e te tauna ave ia le avanoa ia lo ia le tu te ina ia tu atu fesili ona o le mata upule tupu o le keisa o tau leo o ia le tangi o ia le sito la tole e te taula na tu le avanoi lo ia le tu te e tu atu e fesili o tali fo ia au mai e le ala ia e ta pena e fo se fai unga fa masinonga i tu Italian tu mai a o le mele na tu la mai o le upu sa fa unga fa Britannia sa fa unga i fa masino o le undeserving pe sa le te tau na tupu pe le tala finga sa le te tau na tupu me fa pene ona o le pitola au lava le alo i o le tutite o le fesili o te fesili ia na mata mai tau ina foi o mea le na talu na mata mai o fesili lava o tau pepelo isi fa masino o isi a mori mau matulanga fa pena ia peo ana mafi le na ia o tula i mai le tulanga le wa fetau ba ia lu fa pena ia ele toi fa wa wina la le Colossia Market na o mai ina le taimi na ia le Colossia Market ma o mai foi na male mori mau wa ale ala ia ai fa nga solo tulolo na tali ia ma le to luolo na tali ia Silia isilo ia o le tu te o le lo ia na Samuel o metale o Catherine Dasa o le mai ala nga mataulia foi o le fai mai le e fina me ale ala na faila na moli mautustusia la to uma malona tari peitai ele ai mani kopio moli mautustusia ne o to tono le faila nei i le lo ia leo mai tau mai vai asalenta tana no yo lena so e mai ya faila elo o yai ya mon maule fulana to la nga nafi e mai tau atu la nafi o lena ma lo si lava ya le fina wale ala na faila to mau na to uma ye le lo la ya e po fevo o yai ai na faila to mau o le si vai nga la nga ele e Catherine ona o le wa watu ye le moli mau ale ala e toi tisti lava tu tusa o mai ale moli mau ale ala lo na tali i ma to lo na tali i lela ye le tana a Catherine ua to fa atasi ale to tali la le na watu lu mo famsnonga e pe tai na tu mau ia le mau ale ala ye fa pena fo lo na tali i ma le to lo na tali le ai o la to le o to fai ia le e tau tino le mea mo i sa la to wa ti mo tu langa fo i tu a inga ne wa mai e afune e sam fa sanga i ale ala ia le tu langa yo le afianga le ala mo na o la le tu langa le fa pe ua la matia ua high risk ia le tūlanga o le saunga le mu o le aingo le ala io lo o le ngata le ala o lona faletuo o na alo ia whaatasi e manisi foi leo le tūma lo o pe wa ngai atua o ia le manata foi leo le ala o sa tangata leanga ona lai maafua mai lai tua inga nei na tua tui i o le lana tuli loina iai pe o le ala tūlanga sa iai ia le tūlanga le whapena whaamata wai high risk ai le whaamata wa le aingo o le wa maliu tu au ya il vai ngole ala i pe tana tani le ala elena o le ai ngo tu au mai tau foi e ia ainga lau te extended family ia o tu langa na tilo ia o le wa pe wa fa sanga ita mai ona o tala ne wa batu o le wana na o le ala le na tu poi fa la bela me pa pena ele ngata foi lai le ai na fa mauni ele ala tele o tu singa lungo o messengers foi wa fa mata wa tuai ia na ia le lava na fai le ala na fi i te mai te ilo ia e ma fai ona fa matu watu la ia taxi o tono lo telefon e ma e na ta upo na fi o le tūlanga na mawalunga na mafua i loa o na ese manatu ia le ala o te tau ona fai se tangi fa asanga ia Sam ona o le tūlanga onga o tua inga fa asanga ia te ia yo le lana tati e loa na fi na mai al mol maua le ala le faina le fafo o le peo le vainga fo le o tilo e e famasinonga a mai al mol maua e la tone ona tau file tono po famasino se mai uma fa pena foi la mol maua a le uma ia safa e le ima sisina faina le fafo na mai no fo tono i se mai a uma lava ia na fatau fa se le fafo fa pena la tulanga le o ia e fanga solo ngole o le whamasinonga o teni. No inga le aise sota inga o mori mau, mori tangata le ua umana mori mau. Ina le iwa i tu sala tu tala e. O tu langa lana ia. Langi langa e wawele taimi o le talil taimi o le whamasinonga.
Tau tasi tua i le lono ingo o mo le ala o le te isi me toi moli mau le ala. E moli mau le antata no ai Jordan Sally. Pape o le ata o le video, le na mau ai o le tasi o tolu le vaveao. Na ba ai le ben ne waru ese mal faro lo le saina le lata e no fangale tu pol fala lave. Ai tasi o lima le fe mai pe falling all. O le taimi tu pol fala o le ala na mau i lumo fa msino ngana. Le na toi o ia na matai mo le mau na fi. E pe o se tūlanga e sena i mo le mau le tamale na fi ono pe o ave mo i le ia le sila fo ele ngata fa masino lo ia o tangata fo isa mai mo ona o ia le mo le mau mo o ia tawina le mo fa masino le taimi tonu na tu po fa la velave le la ele tasi o tolu mo le tasi o li mo le bala le la na faila na sa a mo le mau na fi e tu mau la fa na mau o le taavale le ata le o le van le no le na tu le na fa sala la no le o le taavale tonu lava le na tupu fa la velave ma fua la na taala na mau fa pe o le taimi le na ia ta o tasi o tolu tasi o lima na ia le taavale le lo mo le fa le uloa ai anga ia tu lo le mai le tai fa se tu lo ona no fo le la no le taavale ina walu esa taavale na mai tawina le tamo e mo le muli ia yo le mai le na tuli la ia Catherine o le ale feso o tainga o mene ia lua ia le sau noanga na o mai ana fia Jordan o ina ta mai e la ele mela i lo le maile to tuli o lo no winga wa le wa faila na tala ina wo tu le va enga le no tu por fala vela ele ai ma se tu lo foi se va enga le tino foi le o le na mali o lo ta tia foi le pe boni pa u po la se me foi le ina wa faina na o le toto lava se tu lo le o le la ma natu le ma tono ma fo Jordan o le ta vale le na la ve ai o le mau wai ni va o le tino o se tamo tu au le ma fo na lata te le tai fa pe se soni ma lata te tai fa la tu sa le fasili o no vengo la mau o le ana na muli mai le o no lai wa ai se tu lo le mai le ia tino o le talia tore o le lava na ia ta o fo le fa pe na sa le ta vale na tu lo no le enga le ta papa kiu mata i lalo mele pisi mai tanga tantu pol fala vela o le ukun fana wa la filu ta vale mai pe wa tili e ona ona pe wa faise mata nga ya Jordan ni lana mon ma wan nafi o le mai le la vale ta ura ye le ma wa Jordan o le mai le le ngate lo me na tupu ye na i wana tong ye le fasili a Catherine na e fa tala no ina le mai le tulanga fa pe na ye le se tali ai o le foi na tu ya Jordan o le vala aule na alu le fesa o le mau fa mau le fesa o le tasi lima valu tu e 2 minute o le tale lua o le temi tonu anana ele vala au o le na tupu fa la lave o no le ye mau a inga la taifo na fa alongo mai lo le pa o tau fetuli mai lo le la tau fetuli mai tau mai ai le fa la lave la le tupu tui o le temi tonu ala na le tau tonu wai na video ai lo la io o le fesa le la ye le taimi le o le tasi lima valu ia sa le taimi a Jordan o le tasi o tolu ma le tasi o lima o lona mau le fa mai o le tai fau o le tavale le luma o le fale o le lo saina i le tolu minute te le tasi ale i le tai fau no winga le tupu fala vela e folenga mai wo uma na tupu fala vela e la na mau le anafi ma tau le foi le vai aso tau le fa mai o le tasi o lima tupu fala vela a le nto mai anafi o le tasi o tolu le wa pakka le vani luma i alu atu e lo ma le tai fau le alu ese mai le van tasi o lima o le ai muli mai le tai fau o le safa pe e fa le video na fa le video na fiapo fa pe na fa e lo ai le tai pe fa mai le tai ai patatu ma le lavea o e tau na mau atu le video le o me tonu ana spesa le se me fa pena na tupunga na fa sa wale o le video la vale le fa ngai le e na mai le lunga ele luala ni bilo e tasiana le atale na fa alian o le atala vale tasia paule se senga o le taimile ta mai e Jordan ia malona manatu bola na mau o le taimile na tupu le fala velave io vale sa fsili la e pe foling mo fsili fa vale allo ia le fa e o no le fa le tono o le mau e o malava mo le mau Jordan na fio tu mau na tala le o le van le na tupu le fala velave so to inga le case langi le alu ma to le lua ia mau o le mau le mai le fa sa mo le mau ia mo ia pali le
sui komisina. O le noa, o le ta'avalale, o le van, o le foi sa ia ta'ua ia tangata pot whapitoia mai saina whape o le latou mau, o le ta'avale mau alalo. Nara vea ai. Rono inga leta mwhai ina ia whaafitai ai ma le mau le Sam, le ai o le Land Cruiser. O le Land Cruiser, le mai latou o le noa. Pe o le latou mau le lo tam whai mai. Ia o le lava, o le manino na tūranga na ia ian mafi, ia mai tau poi o le na, o le mau na apali, le sui komisina. Ia le fulanga au matoe au mai tonu ia au saina whapitoia. Ia na tau whi whamasinonga, o no tala fo ia whaalongo a elo ia se mau tustusi ana mai e saina ia whapea a mea o le taawale na labea ia mau lalo mo tu. Le fulanga tam whai jore na watu anafi. Ia na tau whi fo e whamasinonga mo tala whaalongo. Awane ia watu ngai, awane itu ina tulu mo whamasinonga ni tala whaalongo. O le whamasinonga lai le solangi, o ile tula I mau, tai uma ia mau leo leo pele. E to a whaila to nei Samoa o le na whailo na po e mo le mau nei, ma le to a lua la o au mau I Australia, e whai sao mai fo ila la mau le so. Le lawa I le wha moe moe a le tua leo leo, o nei lawa wha o mai la tau mau. Tu sala le lope overtime fo ina nei wha o manga. Ia tai aroa mata ia le na whai mau le tu te ia po. O se mau leo leo lo totoe po le pe lo tau la ia e ta ua sana mau e so tai manu tau pune. E lua ia mo le mau la o tu mata ia le tu te. Le le kopro Jeremia sua mana to fo Jeremia le tu ia I faila le lo ia ma le telefoni. Le na le telefoni. Ia o le simoli mau ia o le lilo Daro mapu mana to fo Daro le na mau mai le fana fo le papia na mai le ala ya Sam e to fa tau Sam le la mo o la o la ia to o le pe o la we ia lo tu le mata ila e le tu e lo ia le tu te ele so ia ele o mai lo la po ai simoli mau e to o ia ma le to o le fa sa o mai Australia ia la mo mo lo le to o lo le ile tu te le la e no umala fa msino le verso nei e o le tu la na lo mai tau tu vai le to tele ni si o moli mau le tu te pe no la to wa yo lo mo ri te ni no le la pa tau le ya na le time no a fa pe e si linga ele mo la fa le ya le la sto na e fa wa wa lo fa mo la fa msino ye la ngol time lang ele ton mouse time ale foi tu la fa msino ngai lo mta u le lo mo ri fo yo e on mai ale eli foi mo se li poti foi tu sol na solo ngole u fa msino ngai le solo solo nei la solo solo sfulu mo fa o le masino union mai na sa mo ile fa po fa tone o le lavasinga I se le poti pito I la tamai le po na po ia ma fu fanga fa nga solonga ta upu nei fa msinonga o le va so muli nei I le fa msinonga ma wa lalo le o lo fa fo ina le tamai tai fa msino o talasa a toa sa anga to fe loi ma real nei aso. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water. The taste of nature in a bottle. Victims of sexual violence and rape often suffer after effects such as depression, flashbacks, and post-traumatic stress disorder, or PTSD. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272.